Kapor Kapatisi TV Kabul ka machine ka balas nakarpang ka bakhamskem khamstet khamklan bat baduna bam umpnia Kirurang ba jong athai ranikor kelas sengi ko wekin hon kulatip kom ke senjuk kinang kwai dok ha ranikor civil subdivision ban penek pensa ki dok ha dok penat kimrat kimreng kibran ha ki saudong saukun jong ranikor blok kenang ban khanglat yike jing penyap pathar yike jing thau beim ha poom bat kumju yike mrat kimreng ki beim halol ringkau haga jing alang kablalong haga khatwai te unai wieng ala char phosan ka senjuk lapen scam uba h marwen ku president uba p hasta sanglen Kumu General Secretary, Katbala Jid Advisor USDO Kranikor Civil Subdivision, baru BDO Kranikor Civil Subdivision. Nalo kini, kinong kitkam kesenjuk, lapin skemru kinong pej berman ni kijaka baka senjuk kediban pej. Haga ni gasngi kesenjuk lapin menai kijaka bat kiwa kibahap hapo kejing mana, baban kang persya, kejing penyap pathari hida haberok kiwa kebidang hap hapo Kranikor Civil Subdivision. Lamar ba nga de we lagi long kwai ba hatu ski gali kwai te warilang te don tu gi long krong ban san pho to ka sim ko bai li kwai warilang panga kli balai bi sim ko ni ga bai krong li kwai aju bob la ki ko long bang sim bangin pet ai frontier pan ya ka warilang aset bom pa hab jar pa tunta te te handai ko susi na kaliang jonggi ni sip ba na kaliang di sigi long krong te gi khu bangin hadu menta idon ginok ket bom yo te warilang om bak set akapor meski hali ket akapor ben me tina kaliang joki volunteer bulan hampir ke stom yo ki ben lek por mit yo se kan bi kan do jumun sa ata kadau yo ka ni so bhawa pun yarab lem pen lem te hani por somon ong ka pa jing ting no set bom barbor sili set akapor mit so bhawa sage no ke dia set bom ani syakma so bhawa trilang bagi bum ka sunjuk nang bagi yo pen roi di do bawa Haju ka poru senter ka warilang ka hap tu nong nak station neng hadu mentar bidon go kan hap jar man ka si metamit hang tai bidon ka we ka thoi nyang pon yu ong ya ka brit ya ka jar nang tai hadu mentar kim pasai men sir ibu men mir ibu tengiru nak liang jongi ka sujuk ni sele kreni ti yang tai bagi se nak mador ya kan diga nah hap jar ni trilang ba ni jumpa astunjuk te nak liang ngam ko ni rei hak ba kudu somat ai ku bleru ya civil civil ya wa dia trilang bagi mo sebab perlu ai mesin yang ni jaseng ya bagi dia cepat mentar dia tak Adin yo ke jinglong di man yo ki kali kadong katan ke jung kam tam ko ran solution ba ki briu kim ichu ba bon ki bala kwa ban piap jibon ya ki do wa kata du don bon ki wa do la jan du jan ya ke don yo kin jaba im ko na kata kadang ila yakut ban form no ia kanika we ka senju kapo jo karan kor civil solution kabang ila jer ketengika senjuk nong kwai doka ranikor civil solution ya kabang la form ya ka hak artarik bulan September jung tausnem araja ratusan bar ka jing temu ka jungi habang form ya kini senjuk kalong banikong ban penek pensa ya ki do barok kin jabe im hapo barok nang ta kabaan kalong ban penroy ya barok ijad do ha ki wa ba ki wa duit ki badon hapo jung ka ranikor civil solution nang ta balai ban pensengutu ia ki ba ban ia kamariang leng ba da ka jing penek pensa ia ki do bat kunjuru ban bangin lalej ban penlong ia ki kenja awareness program ni public meeting habaro kidong kitanjong ka ranikor civil solution nang ta aga ju kapor ka jing temu ka jung kalong bangin penlong ru nomor taleng ba jong kini ki wa ki badon po ka ranikor civil solution kum ka we na kilat kamai ya ki pai ba ka dong katan hadin habot amunta hadin habot nang ta ban kita kalong bangi lak hanglat
no ya barok ki jadi penyap jubor ya ki jadi habarok kawe katai yo karan kos kata along nadu kabatong kensong pen abru kawang lani penhabjan nusiat bom lani sum ya kidok pon menmin barbarok ki jadi dawai bi balong bi apo kata kalong ka thong ka jongi ku senjuk bangi de mana badadin kata ni la yakut ba insya tang ban kwai sya tang ban kwai bat adin juga jing ya keren ya tai sani nasnode ban jit ya ki no kitam ni senjuk bat kita geno kitam juga senjuk kilong kuni presiden Sri Edsland Marweng Menteri Senong Ranikor Vice President Sri Michael Lendok Napatangai Nota General Secretary Sri Hastar Sangleng Napanapalay Notua Astan General Secretary Sri Ibar Green Snaitang Namolongba Nota Treasurer Sri Walting Armarak Napo Pamleba Nangtang ibu ini jiru arut ki ada besar bat kita gedong SD sibil bat video jong Ranikor sibil solution. Nalor jong kini ki office beral ni don part saya kini ki executive member jong kan kita sejuk. Bat kita gilong way Sri Satar Langte Nepodimtum Ar Harmes turnya Nepo Ranikor Lai Fastbon turnya Nepo Ranikor Sau kan pham lang khoi na kraj na kwa san Alan Singh Imlik Patharai Drew Robert Basan Maleng New Next Strong Imlik na Nalikata Fra Wilston Disira na Pamdaba Nita Kendai Mardor Langte na po Dinutum na Resipeu Frontstar Moleng Menteri no Kapra Harwes Kalbon turnya na po na nokti nona tan Nibarjun Tongni na Penden Susam na Edison Palier na Nongkraj Nongna na Dondors Imli na Potharai kita kide ki executive member yang kani kisenji ko jungi ke hadin kani ka je kun ulang ka jungi ke bangilala ban form de kisenju don jadi ikut berang sedang terekam tidak banyak penduduk suara konsol melalui konsultasi kami bagi S2 jadi akan liru dilala macam dan mentah kejung pekat kejungi kalau kuno sedang terekam senang ni segmen nilai ikut ban form no ya laki jongi unit aman laki dong nang bakar kamsuk ke kontutan subuh nuksam takum kadang iri aran itu non komite ini kanona jongi unit da umpung laga joga unit ka handlon nongji berkuntat aster kan ba kam de ka jitu lu ka jongi ka kam de tang yakini ki iwa an ki pot bangi ajir kita de ya paro nadu ki wa rit kumbang la kada wa ka jitu kalau bahas ki wa ba ki wa do ki badan apa dongka Ranikor Civil Solution ni tersyang ban protek lain banyada ban pendek ban besar kemudian adu ki dolon ki semprong adu ki wa adu ki doka ki ba bangila daga nakal yang ka jungi ku sejuk ka jukwa ka jungi kalong ba ni khot yan namar kata ya ki pajba nong senong jong ka Ranikor Civil Solution nim ong ki nakano ka jadi penring nim ong nakano ka jadi penring khot ya ka jadi trelang lamar lada lam ka jadi trelang jong pajba ngi situ bangin namlak ban milong tang kung kinom perken mau mereka ji khot ka bat ji kwa bat ji anut ka jungi kalong ba ya ki pajba nong senong jong ka Ranikor Civil Solution ban yasno tilang kat dan ban sejuk ban ulong namar ni sutu baka member yang kadai ketolong kajingim ke jongi kun benreu badu blairu labu namar kata ya ka badu labu yangi bangilong sangkung ilong kisordar jongka jaga jingkot bat kajingkwa kajongi ya kipai bak nang sno kalong ta batu ngili terelang bat ngili beruno menta namar kajing penjot kajongi ya ke member yang kalau kajing tim yangi bat kalau kajing penjot ya yangi hi simet dan nakal yang jemi sungka tunjuk usul ban ong bangin ngak ban rendut dan ban ong lut
bat kata ka jing terkam ka jung ngiru ngimla man om bangila pan terkam lut ye ke baro de jing persian ke jing na ka mita ka jing bet jing biang hak imlang ka salang ka jing long jing kami beriang oh tip ba bala ka jing terkam ka jung itu sefte nang ni sekmat ndai tang ye kido kido wa de kumno ban penek pensak ya ka memer yang hibar kowe la ka long hak pemding kontek la ka long hak peniap karya ki ngat ki mereng kita Sri Heslen Badhar Mes Turnya. Nang ta ka benta beseneng Michael Ngdo dan Pam Lengkoi kumbat rang sangleng. Kita ka daya ka wa rilang. Ya ka wa ni potong on ka ben leader man sangleng. Nang ta ya ka porksau ka benta besarum Heslen Marweng bagi Harmes Turnya karbaya ka benta beseneng jid volunteer ya Ifron Star Moleng bagi to ya kita digini ham gedung nang tanah ka benta wa ungi jid di Hastar Sangleng berne barjun thongni bad ya kaput sendang di dondor imli barkan ham lengkoi debat kita ki jing thok ki jungi ki bang yakut bang thok hakini ki wa kalong ke beni jing maham telah kang percak ban peniap jubor ya kido baro nanti kepoin baar mengentok akibat long kibayalek percak en pensidom katum ka ain da kau pun sibuk long pada ka dan kursi solution Come on Barbie, let's go party.